humurako kandi ubuhati turi mu Mnonga mune Water West kuwachitire Hotel West eshaheji kampanye osibire kurunji kandi wakubata Steve Regent shabarahanga hakutije mbabazi nyinchakare ubase kubaje nakarkara program omushaho wawe tantutanga shaha ishatu zeciro nanye Olivia Kamsime bizoba tuzagamba ahanshunga yo mutano Mnonga ekize kwata abakazi bace abakuba bazire bakorabera umukubashemeza enshonga rw'umanywanka sepsis narishi okushanga ngurukindorwe wasiskara ahirize kuzara twagambaho n'abashaho umwe Dr. Karibara Paul okuruga Aharimbara Regional Referral Hospital kandi hamwe na Dr. Nwashaba Prosper okubasa kushobora ahanshongeji ekikujireta akabya karuho okuwa kubasa kweragura kandi no kutwakubasa kacinjira okusisikara korchindo nkwerarikiriza ekiri kubaho bwanyuma y'orchindo romukazi yabaheze kuzara okutaha mu bukoko embere kubasa kurigirira mu busasi omushaho Karibara Paul uri omushaho Aharimbara Regional Referral Hospital kandi omushomesa hari tendekere ry'Ambara University of Science and Technology ashobora kwecubasa kubaho ahabo kucererwa kuzara narishi obstructed labor sepsis yitwe ntubanyisa obuhuka obukuleta endwaire obutahire mu kironda rundi mu kihoya rundi mu incision rundi obutahire mu nyinenda atali nambere tubazire honka betaro bukutaha mu nyinenda hakuzara nikireto wake so haroho kiraye kuleta ekizibu cyo kutunga kurwara ekihoya rundi kihoya kutana ekirondo kutana omukuzara nikirugira ha obstructed labor kugamba ngo mukyara akaba omuleba akaba omukusindika okumara obwire bwingi munonga so ekyo nikiretera obukoko buri okutaha omunyinenda burabiro mubukazi then omushaho kuba nashemeza oburonda buri yamara okuzara yamara okwihamu omwana nanka agameza getoroiro omwana nigakutaha mu kironda gakakiretera obuhuka okitahamu omukazi tasimiri kusindika kuhinguza saha 8 omukazi akuzara mundu obakuzara orwazaireho omukazi atakazaireho tasimiri kuhinguza saha 12 bayiti twine nko kutukebera abakazi tukakora graph omarwaro etweta patograph rundi tukaijuza table etweta labor care guide egumane etumanyisa omukazi amazire saha zingaha rumuna arumwa esaha zingaha nkomukazi tukamwirukirira bwango obuko butakatahire omunyinenda kandi we nuwesha aba pleasure ntashobora ko bukoko kurwo mu theater yabetari nyonjo kibasa kuretaho kusisikara korchindo ningo mukazi ahiyabyama yarwo mu theater okutana orchindo kiretwa obuzibu bwingi nkibasa kurwo mu theater hitwa kushemereza nkibasa kurga bitwa kukozesaho nkibasa kurga iwiwe nkiwo muntu kuwargo mu theater wayeyonjota then nkibasa kurgana ahambaza yitwa kuhereza wajimera so nebintu byingi so no basa kushanga theater ahiba kushemereza tarhayonjo harho bukoko ebintu tubyayoje bwaje so ebintu bitukubantu koresa mbya bitekeri nicyo kurebera wahikahomba kugira ngo cyoma cyo kuteka ebyoma kifire so ntwantu yenda tubanze tubiteka ubukoko bwona bagireki bufe so icyo nkibasa kubaho kimwe kirgokwe ekindi omukazi kwamara kurugayo omusiyeta ahiyabyama ntashaki nabasa kwa yabyama omwanya gutari muyonjo orukindo rugarike kandi ruyabureho bukoko ecyakashatu no basa kushanga omukazi ogwo utwashemeza wenka ayino burofa twakugira ngo kora heze orukindo rebeke ngurwo mokereje iyo yakire bishaka wabisigaho wayakire mbazi ya butankahi wagisigaho
so kiretera urukindo rwawe rwatana. Ekindi twakugira ngo mero mbazo ogu nogu gukingire yo kako bahina akakoko karabaho hato mwe tuwagera ki tuwagumira ngo kutwakushobora sebe byona mbibasa kureta icyo kitweta ngo sepsis. Ruizi okurwa mu rukindo ningomwe okuro munda hakosya basa kubonera ubwo kusisikara ko rukindo koko nuweshaba ari kushobora noza kuborya hore nka rukindo hatandika kuretwa yo twizi ningashi amahira nagacira kureta nka side emwe borya hora nka side emwe akafumuka okikakwata hora na kareto rwizi oror kindo rwa rwatari mboteka no barwa kushishikaraho abo kora kindo sheme kwa rwo mu kireje urukureba nhoma. Ekindi no basa butarebo twizoto twareto harubaje omwe bureto hanso mbukazi orebo rwizo ryondo retwa yondo nuka kubi ruryaho rukushobire ndurukunukira umanye ngo wafu no buzubu abamwe naza kweza hure nayo sya wena na omurogona gona hembo murre ohembo murogwa mani no basa kuba wafu no buzubu. So echo nacho nchikwerekereza ngo shemegara ko mwirwaro abandi naza kuro munda hona nta mwaka mu murro orukindo rwomokere konko munda harumuki harimo umurro gw'amani so ogwe nawo no wafu no buzubu bw'amani no mango orukindo rwawo rwashishikana. Nwesha abana habura abakazi obuteragira baheza kureba obonero bukureka birukangije ahirwaro. So omuntu we na rukushemeza buri mwe no rkwija kazarra ahirwaro bozireje oboshemezibwe ntukhereze baruhe yo koreka ngo kashemezibwa echaresire ntukushemeza neki ntukhereza nebiro byoragarukira ahirwaro kugera ki kuza yubaka kureba. So hato omuntu ogwe ko kuba mwino mukayawe ningashi niwe obuce orunoreba obonero obwe no kwate baruha yawe je yitwa akwiri eyo kusiburra ozahirwa rero kuri hihi wo mushahoro ho naza kucebera jatu kwenyina tor kindo rwa rwagera ki rwashishikana yana kubasa nabaza kwekitanda baza kwekitanda batandike bakora gurre busya baba taru kubasa nibijagaruka bakongereyo bakurifaringa hirwa rero bakumanyanduza kubasa rukuragurre rukhereza obujanja bobwoshemeye kuba no tufuna tugira ngo otakabasa kweragira kandi hato katandika kureta ebyo kabiteka ho kamere mbazeje neje noza kureta kizibu cyaye yongera garuka hirwaro eriye nabashaho batendekirwe babe no bakwereza obujanja bi obiyonje n'ekintu cyo mutano mukurebera rukindo ahabo kuba nwansha aba prosper ashobora ngo mukazi aine kurebera rukindo kurungi mpaka kizire omukazi yamara kutaha icyo kubanza cyabyona ntwantu endo rukindo arureke rwomoke ruryo ruyonjo nakikorata wamara kunaba tubagambira ngo yoge namizi yes kutumara kuya hece kitwa kubambura hece twabetu bambereho no yoga oza kurgaho yoge oyoshikeje mizo yekube nkaburijo wamara oironda kenda karikilini hata umukutuja ngo simuro rukindo rwomoke argaha yakira cya kitenge kiyasiba yezerekero mu mbuga mu kiyungu so ico nikiza kureta ho bukoko so ntukuja ngore yo tutawero tuci oto tutawero manyangu nako kwija kwesimuzaje kwara mare kwesimura gomizi akwateja katawera ako ningasho mujanja birakwata katawero amusimure ja rukinda rengo rwagera ruta rwayomoka wano jware myenda orebeke ngo myende yor no jwara te kuzo mu rukindo abamwe ko kumusibura arga hatandika kujwara jini urukindo turukomokere arna rukuta mu jini rwona ndututuka nurutuye so orebeke ngo myende yo kujwara te kwata harukindo herezo rukindo ubwire bubanze rwayomoka. Ekindi tine cyo kwikerezwa kusiga harukindo neki na cyumwe hata mwaka kurgaha ngo manya bamutekeho bwoki ngo manya bamusigeho ki ebyo ntubiteka abantu abakora kindo rutanere no waza kujanja bamwe n'urukindo ruresereki obuzubu konkora kindo ruwomere hakorozi ingereje ehuzi zirumu to kwetaga kusiga he kintu cyona ikikuru no kuranga warreka rwomokere.
kurukaye mukahumura ako kandi ubwahati turi mu program umushaho wawe tujo ntuganira aha mbere yo kushanga ngo mukazi yarga kushemezubwa kandi urukindo rwasisikara kandi abashaho bari mu ngira kutushoborera na mnonga okuwa kubasa kwerinda no kuwa kubasa kurebera ukureba kangu wabaje kurya ibyo kurya birungi birukuhereza mbere kirisa kibasa kuba cyo mugasho umukoragurra umukazi ukora kukakucira ushamiye kwa no ryemere ehitweta ngo ni mbajeta obwire bunyisi zeta proteins abantu bazeta body building abantu bazeta ki so ejem emerer kwije kombe kwagagarra hweze nyama ezishazire eziteganisibwe funa motu mere o twa greens funa fruits oburye funa makahuri okarye kugira ngo icyo kironde kiryo munda kigere ki kirafuce kukera harakabakamani kusisikara korchindo kwaba kutarafuchirire kwerwa aho mukazi abasa kwihamwe kinuko akeyanga omwe akihamu no kushanga ngo bamuhamu nyinenda yaba yasisikire obwiro bw'inyi sepsis nturaguro shanga nyinenda yayasishikire mununga cyarenge series so nyinendo shanga final option ninge kikuza kuyamba kwihamu kurebeka ngo wakira no kwihamu nyinenda abandi nibahezaga beyanga habo kuba sepsis yo nebe n'ikinuko cy'amanu munonga nibeyanga babura kurya ahendera we n'amagaraga huireho n'umwana aremwa kumurebera Dr. Kato Karibara Paul yahiga bakazi ugumana bazaro marwaro kandi nabashaho kumumtindo gobuyonjo omtheater baba nibazazo mukazi so twina kwikiriza ngo na marwaro gaitu nago niga contributinga abo muntu kutunga obuhuka mu Kironda the cleanliness standards as amarwaro abantu sikwana bajwara gloves sterile gloves and also kwano ba niboja engaro zabo washing hands before procedures umuntu takamuzali sizo utakamsemize rundi to use personal protective equipment abandi bayijwara kubi so there is also that contribution of the healthcare provider then kintu cha after operation or even before operation giving medicines to prevent infection and then after operation continuing those medicines as preventing infection into the antibiotics no sanga abantu batungira antibiotics after the operation and abandi batungire rundi abandi they were not dressed ekironda tibakirolirira kurungi after the operation also those can contribute to infection omukazi kurora ngo yazara mwirwaro erisobora kumuzaza kurungi ndikamusemeza kurungi bakoseze equipment that is sterile kandi bakoseze omuntu wali qualified akumanye cyo akora kukira muno amuraro gate amakoto agakiro wingi kuruga health center for kwika national referral hospital rundi amuraraga hospitals gona gabe mission hospitals private hospitals aga marwaro agakiro wingi gaine system eyo kurora nti there is cleanness or there is sterility abakwani basemeza omchiara so kuzara mwirwaro erihikire niyo first way of preventing infection. Dr. Kato yagarukatera bashaho muranga ugumana bashwijuma bakazi baba bari mushaha yo kuzara kwena ngo atakacerero mu kuzara. The other is kumonitoringa labor kurora ngu abazalisa ba monitoringa omukazi tiyatunga labor eyetwero bwire bwingi etkweta prolonged labor rundi obstructed labor. Wahati harokuchondoza na research okureba kuba kubasa kuchendeza ahabukoko okutaho mchironda okurigirira hari Dr. Kato. We have a lot of research that is ongoing in our hospital here. So twina research twine nebintu ebyo kuhindura mu nkora yeitu ebisobora kendeza obuhuka okutaha omukironda. So twine a number of researches ezindi ziri very simple ezo sobora gam ebitecho ningira buli omu akikora. So twina researches inkezo observinga abasaho baitu okurora nko kuba kunaba mu ngaro. So we do researches, periodic surveys ezo kurora hand washing ezo kurora use of personal protective equipment. We monitor
So we observe the doctors without their knowledge that we are observing them. Compile a report and then come back after a few months and after giving them feedback, and we see have things improved. So twina studies in case twina studies za ezukwassesinga treatments omuntu atungire obuhuka mu kironda, which antibiotic works for them and which does not, estukweta antimicrobial resistance patterns. So twina studies nyingi ezigenda maiso in our facility with very promising results. Omushaho Karibara nahabura abakazi okugumana bagaruka hirwariro kubashwijuma babaherize kuzaara. Kike ky'abakazi tusobora kubagambira ha muranga hibo nkabo kuroba bayirolera even before when they are pregnant, but even after the procedure, after the cesarean section, kuroba bayirolera bahondera amateeka rundi ebiragiro ebyabasawo babahaire mu kunabya ekironda mu kugumya ngubaro kikazire kyomere, kukozesa tawulo rundi engoye ezogere kurungi ne sabuni bazikiriza kuoma. So the hygiene, also to improve the hygiene, and most importantly also to report back. Akuba sometimes nosanga omukazi atungire all the care, but then yagenda yaba discharged, yataha mu kyaro yagaruka mu kulima atakizire kurungi yatunga kurwara ekironda kyatandika kutana, but yaguma yoku wasemiye kuba neiruka aho naho nagaruka mu irwaro na mbere yasemereriziwe kuraba mukebera abamuha obujanjabi obuhuka butakatahire mu mubiri handi na handi. Weshaba nashobora ngo abashaho bine kwegesa abazira bako bashemize okuba kubasa kwereberera ngo kandi obwahati abakazi nibatunga omubazi ubwo kubasa kubakingira okusisikara k'orukindo. Okukingira sepsis ningo kunana kushoborire kare ko kunana gambire omukazi twaza kumukoraho twine mbazo kuja ngo tuza kufutera ngo iyo hato twakufutera omubazi utokirwara sepsis rero ebindi tukabireka tuteka kukora byona nko kukikwetagisa kucenche manyiso kukoresa mukazi ebyoma bitekereje urebeke ngo byoma byo no kukoresa mukazi bigizireki bitekereje urebeke ngo kitande cyo waza kumutaho kisimwireje na jiki kirikirine urebeke ngo mukazi kuyargo musiyeta wa mushobore cyashame kona orchinda takaretera yaruretera ho burofa yabuteka ho contamination yona orebeke ngo mukazi kwe yaheza wa mutation bazigweye esikweta ngo antibiotics. So abakazi ntubahereza ezo antibiotics. Then ekindi ekitukora hata kitwa introducing nangwa kitwireho konka ntugira ngo nekiragero buri mukazi we noraze kushemezibwa kuba araje ngo yo kushemezibwa tushemeye kwantu mutera umubazi go kwija kumukingira ntugeta prophylaxis mwene tufutera kugira ngo kukinjere nubwo rotine kuwabire ntugukutera kare buri mukazi wena shamiye kufuna ogwo mubazi go kukinjira sepsis ataka kozirweho. So ntugutera omusire no bakutwara bakushemeza ochergayo tugaruka tukutasya mwendijo eyo kuza kukinjira obwo bukoko. Bebale mnonga kandi mutahi wanje babonye natahari West n'abandi Olivia Kamsime turi kugezaho kuganira n'abashaho okuganira ahanshunga eri kumanyanka sepsis twareba akari ahakusisikara k'orukindo okakerera kuza ahirwaro twareba no kubasa okwerebereraje okurebuka ngo ekizibu eki tikyakuhikaho obwahati reka nkusibura aha tuzagaruka weekend kwija okonja kuganira ahanshunga z'amagara on program omushaho wawe urare kurungi.